Kia ore te iwi e haere ake nei I te karere. E te iwi kua mana te whakatau a te mema pāremata Māori I te pāti reipa a Peeni Henare. Kua heke ia I wana tūranga I te whare pāremata o tirā. Ko puta ia I te pāti reipa I tēnei taumei. Kono tonu maira ki te karere e rongo I koutou I te whānuitanga. Ka whakaputāia he whenua rangatira. Koira ngā kupu ake a he whakaputanga te tuakana ki te tiriti o Waitangi. Ana e mana tonu ana tēnā kōrero I tēnei rā. I kite au I te whakatauiratanga mai o enei kupu I roto mai o Ngāpuhi nui tonu nei ki tētahi whenua Māori e whakahaere nei e o Māpere Rangi Hāmama Trust. Ka mautonu mai. Kei aku piki kōtuku puta noa I te motu nau mai ki te karere I tēnei rā. Anei a te karere whakapāho atu nei ki o koutou. I Waitangi ina rā hoki kuia tēnei ko te wiki a huatu ana ki te rā nui o Waitangi a te paraere e kainamu mai nei. Nā, I tēnei wā kei te marae o te tī a te karere whakatika ana te haukāinga ki te pōhiri I tētahi ope manuhiri o rangatira kua tai mai nei ki konei ki tēnei marae o te tī. Ara no te whenua o Hawaii koe nei ngā Matamata Huanga, kua tai mai nei ki te tautoko I te kaupapa o te rā. Ai, ki te ana koutou e rere ana te matataki I tēnei wā nei. Kia pai ai kia rangatira I tā tātou pōhiri a ui o tātou whanaunga no Hawaii ki konei mō Waitangi 2020. Hoi anō rā, ko te kōrero nui I puta I tēnei rā nei, I puta I te ao tōranga pū. Ara, te kaumārua tau ia I roto I te ao tōranga pū, engari kātahi anō ka puta te whakatau ia Peeni Henare o reipa kei te wehe atu ia I taua ao. No te tau 2014 ka pōtihia a Henare hei māngai tōranga pū mo tāmaki makaurau. Ko Rangi McLean o te pāti Māori I te whakataetai ki aia. Mai rāno I taua wā kua kawe ake ia I ngā tūranga minita maha I raro I te kāwanatanga o reipa. Ia Jacinda Ardern a rāua ko Chris Hipkins e kai arahi ana. Pēnei I te minita o whānau ora. Te minita I ngā take taiohi, te minita I ngā take wawao, me te minita I ngā take tāpoi. No te tau 2023, ka hinga ia I roto I te whakataetai mo te tūru o tāmaki makaurau, ara ia takutai moana Tash Camp, kua huri atu nei ki tua o te ārai. No te tau 2025, kāri ia I angi tū, I roto I tana whai anō I te tūru o tāmaki makaurau, ara I riro ke, taua tūru I te kai whakapāho tau tohi tora, ia orini kaipara. Nā e tiwi kua waimari e tātou ia Peeni Henare I tēnei rā nei, kua hono atu ia ki tā tātou kai kawe kōrero tau tohito, kia te o Kiwa McLean, ki te ata wānanga I tēnei whakatau āna kia wehe ia I te ao tōranga pū. Nō reira, ka whakawhiti atu, kia rāua tahi iaia nei te o Kiwa, kōrua tahi ko Peeni, kei a kōrua te wā. Tika tonu tēnā skari no tātou no te karere te maringa nui kua whai wāhi mai tō tātou tangata Peeni Henare ki te kōrero mai kia tātou mo tēnei whakatau ana e te rangatira tēnā koe. Tēnā koe, tēnā tātou. Nā, kua tau tō whakatau, kua puta koe I te pāti reipa e kore koe e ātete I te tūru o tāmaki. Hea hai. E hoa ki roto I ngā tau e rua kua pahure ake nei I hinga au ki roto I ngā kōwhiringa pōti matua I tērā atu tau. Anā ko te kōwhiringa pōti oho tata I te tau kua pahure ake nei. Ka noho tahi mātou ko tōku whānau kia tiro atu, ka hahi aia nena. Nō reira I whai taima au ki roto I ngā marama tata kua pahure ake nei, te wā o te raumati. Anā me taku hari kua hoki mai au ki roto I tōku kāinga ki roto o Waitangi. Kia marama ai aku rahi ki tēnei whakatau. Me te hia kia tiro atu anō tātou ki te taumata kaimua I au. Nā, te kaumārua tau koe noho nei hei mema pāremata, e ono au a tau e minita koe, harere I te ao, harere I te whenua, I te motu. He haere ngā piki me ngā heke, o tērā noho, mo tērā rawa te roa. E hoa, kāre kore ko te heke, nā, ko te taima I noho wehe au I oku rahi o te kāinga nei, tōku whānau, Waku Tamariki. Nā, ko ngā piki he maha, ka whai whakaaro ake ahau ki ngā mahi I oti au ki roto I ngā take whare Māori.
te kaupapa whānau ora. He maha ngā kaupapa i pātaku ringa ki roto i ngā tau kua pahure ake nei. Engari e tika ana tō kōrero te kaumārua tau, au e noho ana ki roto i tau a wharera. I kite atu a hau i makere tōku tuakana a Adrian ki roto i te aroha o tana iwi o te iwi morehu. Ana ka whakaaro ake a hau, ka hau ki roto i ngā tau kei mua i au. Nō reira koina tāku e whakatau ana i te rāne, me tāku e mea tu ana ki a tātou, e hoa kō tau taku wairua. Me te aha he nui tonu ngā kōhimuhimu e re ana i te aka kūmara. He mea panapea koe, he mea whiura nei koe e tahi o wau nā no hoa. E te tikara nei we rā whakapai? Ka hore. Nā te mea kua kōrero atu a hau mo te āhuatanga o ngā kōwhiringa pōti kua pahure ake nei. Ana, me te roa o taku noho ki roto i tau a wharera. E hia nei ngā taimaka tūau ki runga i te marae o Waitangi me te kiake, ka pū te ruha ka hao te rangatahi. Ana, kua rongo atu a hau i ngā kōrero a ngā rangatahi ki roto i te hui a ngā iwi leaders i koneina. Me tā rātau e ki nei, kei te rite mātau. Anō reira, ka tutuki hia ahau i tērā kōrero. Me te hia kia kite atu i te toto hau, ngā tirohanga hau a tētahi atu ki roto i ene mahi porotiki. Nō reira, hei ahara ko ngā kōhumu, hoi no, o tāku atu ki a tātou, haere mai ki te māngai o te hoeho. Te rā koe. Nā, he aha kei tua. Kua i te piki tūranga mo tō tūranga mo tāmaki makauru. Kāre kore, ka noho tonu te rōpūrei pa ki te āta whiriwhiri i te tangata tika mo tau a tūranga. Engari, ka tīkina tura anō au i tau a kōrero ka pū te ruha ka hao te rangatahi. Me rangatahi nei te tangata e whakaki nei i waku pūtū ki roto i te taone nui o tāmaki makaurau. Atu i tēnā e hoa ka kaha tautoko tonu au i ngā whaenga o aku hoa mahi. Nā te mea kua kite atu a hau tātou. I ngā taupehitanga i tau ki runga i tō tāua iwi Māori. He maha ngā mahi gai roto i te ao Māori hei kōkiritanga māku. Nā kua pau te Wāhanga ki a tāua i mi tēnei rā e taku rangatira. Hoi anō mo te tūpono, koe nei tō uitanga mataora whakamutunga i runga i te hōtaka nei o te Karere. E pēhea e kore ai e whakaoti wā tāua kōrero, ma te whakaatu i te motu ai tō kanohi whāita, me tō whetero ki te motu whānui no reira. E te ewi, titiro mai, tahi, rua, toru, whā, pūkana. Reira mea, ki atu koe ki etahi o ngā kaihaka. Mihi nui ana. Mihi nui ana kia kōrua tahi e hoama, mihi ana te o kiwa tēnā koe o tira pēni, kāre kore, karere peta atu, ngā mihi nui a te iwi ki a koe, hei roto i ngā rā e tū mai nei, hei whakamānoa i o mahi nui roto i te ao tōranga pū, ka mihi nui tonu ki a kōrua tahi tēnā kōrero i tēnā uitanga. Hoki rawa mai e te iwi ki tēnei o ngā marae o te tī nei, e kite ana koutou kua whakaeke, te ope manuhiri nei, no te whenua o Hawaii, ko etahi o ngā hoa tiriti anō rā hoki, kua whakaeke mai tō rātau taha, ko kito pi kāhu, o te hāhi mihi ngare, kuia tamorangi o tērā hāhi, kuia e noho nei hei pai arahi i tēnei o ngā ope ki rungi i te marae nei o te tī, ko etahi o ngā pū kōrero, ana ko Aizaya tāpiata, hone sēlia kei kona, kei tērā taha, waihoki moko te pania, te kahika o te kaunihera o te hiku o te ika. Kāti hā, i mua i te tiriti o Waitangi, no te whakaputunga te mana, kia whakahaere te iwi Māori i ānā no kaupapa ōhanga, kaupapa tau hoko hoki i runga i ōnā no whenua. Nā, ko tā te wiki, e ahu atu ana ki te rā nui o Waitangi, he huri tāu anō i te tūā papa o te rakahinongatanga Māori, me te rangatiratanga o te whakaputunga. Ko tētahi tauira o te tarahiti, ko te tarahiti o rangi hāmama o Māpere, me o rātou whenua Māori, e rua mano heketea te rahi. E tū hono ana, ki te maha o ngā hapū o Ngāpuhi, te maha o ngā hapū o Ngāpuhi ki tērā whenua. I haere atu a Harata Brown ki tā rātou pāmu i kai kohe kia whakawhiti atu ki a iei naene. E te tuahine kei a koe. Scotty, tika tonu tāu i haere atu au ki tērā o ngā pāmu kei kōtata o te kai kohe ne. Nā te mea ko tēnei te wiki o Waitangi. Haere mai ana ngā minita e rātu momo mea. Ana i haere mai te minita whakawhanake Māori ara a tama pōtaka ki taua pāmu no hoki ki te tuku ate
ki te tuku atu i te karere pai, ara etahi pūtea taunaki, ara hoki etahi nama, hei hāpai ki te whakawhanake i era whenua Māori, ki te whakatupu rākau Kiwi. He whenua hei whakawhanake. I think we're looking at developing this section here in the neighbouring block here into kiwi fruit. E tupu mato ai ngā hua me ngā mahi, ki e nei whenua Māori tuku iho. Early last year we sort of looked at the possibilities of opening the whenua up to just more than cows and looking at high value crops and things like that. With the appointment of our new general manager, he put us in touch with other people, like Zespri, Punch Bowl and so on, and so they came up and visited. That led to an actual formal offer of a 50-50 partnership. Te kauheketea ki tēnei pāmu, te kauheketea anō ki o Māpere. Ka whakawhanake hei uru rākau Kiwi. E hoa he kaupapa nui kei te hare i konei o Māpere rangi hāmama te tarati nei, me te whakapāho i ngā mahi tahi me te tumu pairoa, ko puta mai tēti pāmu miraka kau, tūrua te tuku pūtea kānoa, hei pūtea whakatupu i ngā mahi hua whenua, i ngā mahi ahu whenua ki konei, ko tōna rahi, kia rua rau mano tāra, mo te tuku koha atu kia oro māhoi, tai atu kia o Māpere rangi hāmama, me te tuku loan nei kia wā miliona tāra tōna rahi. I guess the price of kiwi fruit farming is quite, orcharding is very, very expensive. So we're just working around that at the moment. So it's just great that we've been formally, I guess, approved for this a loan from the government. So they own this outright. They manage it and administer it outright. And so it's a beautiful model for, like I say, joining up and gaining scale. Not just diversifying an asset with good partners, but gaining scale and what I think is a scalar opportunity for the North. Me te hiahia te minita whakawhanake Māori kia whanake hia te whenua, kia kaua ngā kaimahi Māori e riro kia hitareiria. Kia hoki mai au ki tēnei wāhi a tērā tau, kia kite hoki ngā kaimahi, he uri nā te tarati nei, he uri nā te whenua nei, e mahi ana ki rungi te whenua, te whakaritirite mai ngā rārangi hua kiwi, me te whakatupu hoki tō rātou kāhui miraka kau. Ki te hoki mai au a tērā tau, koe a hoki ngā wawata a te iwi nei, a te hapu nei, a te tarati nei, me tāku e whai whakaroana. Thing is, our tupuna were able to actually live off their land, off their whenua, off their taonga, their wai, their ngāhere. And so all we're really doing is recreating what they once had, but in a different time, in a different economic context, different currencies. But the idea is still in line with he whakapūtanga, which was really about free trade, global trade, independent trade, and that's the opportunity that we're creating here for our whānau. I tēnei te wiki whakanui te tiriti o Waitangi, e mana ai ngā kupu, he mana i te whenua, koia e whakatinana nei. Anā I anga hoki atu te minita whakawhanake Māori, ki roto o Ngāti Wai ki e rau ngā wākainga Māori, I pākinotia e te waipuke o tērā wiki. Koia ko ngā wākainga pēnei nei I a whangaruru, pēnei nei I a o ākura. Nō reira he tini ngā mahi mō ngā minita, ka tai mai ki konei ki Waitangi, kaua nahi anō mā te minita whakawhanake Māori, engari ngā minita, ngā mana nui o te kāwanatanga ka tau ki konei, mō ngā rā whakanui te hainatanga o te tiriti o Waitangi. Skati. Ka pai haratahi kakana te ngākau ki te mātakitaki o Pūrongo I roto I te roanga o tēnei wiki. Ke kitea kia e hea ngā kaupapa ka tūhuru tia ke e koe ka mihi te ngākau kia koe te tuahine te nā koe. Wainore TV kei te whakatipua Ngāpuhi I tētahi whakakitenga nui tai ore pakari ai te whanaketanga ake o ngā tamariki I roto I ngā hononga rangatira ki te whare tapu o Ngāpuhi. E mahi tahi ana rātou ko Oranga Tamariki. E tau ai te mana whakatau me te mana kaitiaki I ngā tamariki ki ngā whānau, ngā hapū me te iwi nui tonu, kaya mārena mane te roa ngā atu. E mārama ana te tirohanga a Ngāpuhi. Kia kaua rawa, he mokapuna o Ngāpuhi e uru ki raro I te maru o te kāwanatanga.
Tēnei rangi, he rangi tuatahi mō tātou te iwi Ngāpuhi ki te whakatinana ai tēnei mea te devolution. Nō reira, hari na mātou hako ngā piki ngā heke o te rātu tau. Ko hanga ngia tātou tēnei rautaki a Ngāpuhi mō te rima tau, ki te āta whawhai mō te hokinga mai o mātou nei mokopuna, te maho o ngā mokopuna Ngāpuhi kei roto au ti. Hangaia I runga I te tiriti ka whakakaha tēnei hononga I ngā mahi ngātahi hei paenga mō ngā mokopuna o Ngāpuhi. It's about taking that decision making a lot closer to the ground. Things happen faster and the trust is there with the community, with the people that are knocking on the door. You know who's coming to you and it's not just this big government. Kei roto I tēnā rau mi, he pūtea tautoko mō te iwi a Ngāpuhi hanga ngia ngā hōtaka, kei ngā marae, kei ngā hapu, ki te whakanui te tikanga o Ngāpuhi ki roto I tēnei kaupapa o te tiaki mokopuna. He hikoitanga nui tēnei kua roa e whai ana e āhei ai a Ngāpuhi ki te whakaatu he pai ake te tiaki I ngā mokopuna me te whakapakari anō I ngā whānau mā ngā rongoā a iwi. For Oranga Tamariki, we realise that they're probably, in some cases, better ones to be able to lead that development and the welfare of their own people. So our role is to support and help them with building their capability to do so. Hei tā tō nā ngā rongoā a iwi pēnei tā Ngāpuhi e hāngai ana ki tōna kaupapa o te tiaki mokopuna. This is not the only pilot that's happening around the country. There's around another 9 and I'm looking forward to hearing from all of them. Hei tā Oranga Tamariki e whakahoki ana te mana ki ngā iwi ki tōna kāinga tūturu. Mārena mane, te karere. E te iwi hei muri ake I ngā whakatairanga, ka haere tonu tā te karere whakapāho I ngā nuku hanga I konei, I Waitangi 2024, tēnā kia mau tonu mai. Hoki mai anō ki te karere kare mā o tira ki te marae o te tī I Waitangi tēnei te wiki o te rā o Waitangi tēnei tau 2024 anei ko whakekene etahi o ngā matamata huanga no te mautere o Hawaii ko mori rāpana te pū kōrero o te wā I rungi te marae nei. Hoi anō rā ko ia tētahi o ngā mea tamariki rawa kia waitohu kirimana ki te kapariki o ngā tamatoa. Ka mutu e toru tau te roa o te kirimana Aizaya Wanakore ki te kapariki makau o tēnei whenua. Me te kau mā whā ngā tau o te kaitākaro, ka tahi tēnā reo ka whakai kia kirimana tia taua kaitākaro. Me te aha, kua tau ke te māramatanga ki ngā kapahā kine kina maha o te ao, ko Wanakore tētahi o ngā whetū o Apopo. Te whetū maiangi e piata mai ana. Kua rua tau, I naina ia e tākoro ana I te riki, me tōna waimari e ki te kua kitea, ngā karapu I ōna pukenga maha. E rua no ngā karapu NRL I te whaiwhai haere aia, engari mō mātou ake I hihia kia noho mai ki te kāinga. He's a great young fella, so he's played at multiple Māori tournaments, from Kura Kaupapa. He won MVP of the recent Tama Taina tournament last year. Which is a big accolade, given how many teams play at those tournaments, over 50 Māori teams. But I think most importantly, he's a lovely young man from a beautiful family. O ngā tangata I hiahia ana ki te uru ki te whakataetai NRL, ko tahi te whetū o te kotahi rau. Ka whai kirimana. Yeah, he rā nui whakahirahira tēnei mo tō tātou whānau. Tēnei me te taimai ki te tā mātou tama e haina ana I tōna kirimana mo ngā Warriors no reira ai, nui rawa. Ko ngā hina kepa te kai whakahaere Māori ki roto I te whakataetai NRL. Most clubs are kind of got their eyes on all the tournaments, all the young ones from a young age, probably 13, 14. So obviously, that age is when a club can, when you turn 15, the year you turn 15 is the year that a club can actually approach and sign a player. So, that's why it's quite a busy time for clubs to try and identify that talent at such a young age to try and get kind of first dibs, really. A rā ngā pukenga rau o te waiwai para huti nei.
I hoki mai ki te kāinga mea mai, papa, ki te tūtitahi tīma Whitupōro, mo te kura, taia te tākaro i. Okay, haere ki te tākaro, tētihi ki mu, whai muri tērā i tiki ia e rima ngā piro, nō reira i mohi ai, koinei te kimu mo te tamanei. Me ngā kōrero a ki ngā whānau Māori. Mahi ngātahi ki o Tamariki, ki tō Tamariki, tamaiti rānei. He haerenga nui tēnei me ki. I te nunga te wā, kāre anō ka tākaro tētahi tamaiti tai noa ki tōna me ki ona taurua te kau. Nō reira he haerenga roa tēnei. Wās kei runga, pōtaka maipi, te karere. Kia kaha koe Aizaya, ka mau te wehi. Hoi anō rei tīwi hei muri ake i te whakatā poto ko ngā huarere o te wā. Taki hoki mai anō ki te karere i tēnei rā e whai ake nei ko ngā tohu huarere. Te hae tiwi, koena tā te karere konei te marae o te tī tēnei rā. Hei a pōpō ka piki a te karere ki te papa i wai tohua i te tiriti o Waitangi reira. Ka whakapāho atu anō kia koutou. Nō reira hono mai anō a pōpō engari mo tēnei wā ngā manākitanga tūrou parea. Tūrou, Hawaii.